memasuki karena awal tahun kurang dengan doa awal tahun, akhir tahun, jeung awal tahun. Mari terus saya nama doa akhir tahun teh sauna kedah di ruang sulan. Lalu doa awal tahun kedah sawang sulan terus ya. Jadi anu doa akhir tahun di ruang sulan di ausna, doa awal tahun sawang sulan cekap ya. Akhirnya orang sami-sami dengan doa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya doa syariat diabina terus sadayana sami hadir. Mudah-mudahan ngasih adina ijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ma amiltu bi hadhihi sanati min mana haidana an kalam atau min wa lam ta'tu wa lam tansa wa hamidtu ala ta'ala ala hubati wa da'wadani ila taubati min ba'da zilati ala masyatika fa anna astaghfiruka faghfirlana wa ma amiltu biha min fadlika wa hadani ala isawaka fa ashkuruka. Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqabbal raja'i minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ma amiltu biha bi syahadati ma haitani dalam aku dalam dalam tansahu amin wa ya ba'da qudratika ala qudrati wa da'watani ila taubati min pada jur'ati dalam masyiatika fa ana astaghfiruka faghfirlana wa ma amiltu biha ma tanqabu wa wa'adana ala isawama ashkuruka wa ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minna wa la taqbal raja'i minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Aku balam atau itu balam takut balam tansahu hamu balam ada yang pada ketika alam bulan ibadah dan bila taubat ini kepada curhat di alam masyatika fa'alna astaghfiruka faghfirlana wa ma'amin biha wa taqabbal wa alaihi sallallahu ashkuruka wa ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalu minna wa la taqabbal raja'i minka ya karim wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.